Hello everyone. Infertility is a health problem. It is affecting not only the older couples but the younger couples as well. So, if you are one of the couples fighting against infertility, recurrent miscarriages, or multiple IVF failures, then get a second opinion with us on 1st March in Shillong Children Hospital, Boxay. So come and share your problem with us. Explore the newer fertility options coming up in the field of infertility. We are here to help you out. Thank you. Hagajing permenai ke result jagi election chaka KHADC hakisan teli ke constituency gari boy. Kaseng VPP kalayo jingjab ek lai teli ke constituency kan bag NPP kalayo jingjab ek arteli ke constituency. Hagani ka kanti saungut ki kertong ki badai ki MDC kala sya penliam no ki bakentup iba balajit rani na ke UDP na nongpo ikong Magdalene S Maulong na ke NPP na umsning uba rangkan sai karbuki na ke NPP na umroy ba Victor Rani na jirang. Kikertong ga VPP beliau ek jingjab kikentup uba isen ai heng na umroy constituency ubala penlem no uba rang kensai karbuki da ar hajar pra vote hakaba ulayo kendai hajar kendai spa lai punyo vote persya uba karbuki ubalayo hinyo hajar kendai spa ar kendai vote ha mawati constituency uba kenjo lang rang thong naga VPP ula penlem ukertong ke NPP uba joblin stand da shi hajar san pulai vote hakaba uba kenjo lang rang thong ulayo khatwai hajar san spa kendai par vote kadba uba joblin stand ulayo 10,000 san spa lai kendai vote Sning constituency ukertong ga VPP uba Bandrikos nong steng ula penliam ikong Magdalene S Maulong da san spa nyo po vote hagaba uba Bandrikos nong steng ulayo 10,000 san spa lai po vote kadba ikong Magdalene S Maulong yayo kendai hajar kendai spa andro po vote Hanong po constituency ikong Rona Kamdet ibadai ka kertong jo ke NPP ilayo ek jingjab dagba penliam uba balajit rani ubari MDC jong ke constituency dalai hajar ndrus pa sau vote hakani ka jingikon ikong Rona Kamdet ilayo khatwe hajar lais pa andro vote katba uba balajit rani ulayo hanyo hajar ndrus pa andro par vote Hajirang constituency uba sustanis sotun ubari MLA madu kertong ke NPP ulayo ek jingjab da kabayo khatlai hajar praspa arpu vote ban penliam uba Victor Rani ubri MDC kene ke constituency baru kertong ke kongres da san hajar kendai spa vote hakaba uba Victor Rani ulayo nyo hajar praspa lai vote ai khoble yikinung tre jo ka party umroi VPP naru president basel mashring lembat ki isi member baro kible tre borba mit batski ya kaban ya le ya kaban pensai kinung songsnong nam da nongrim jong ka party kabalai ai khoble ya ki staff jong ka sarkar ri bhoi district baro kibalai simkhya ya kaban pinmit pinbyang ngadu ke bastang bat hadu ke nikaski wamentang ai khoble ya ki nongtre jong ka sarkar kible ya tre borba nam da pinbyang agabak hadu ai kejing khoble ke kerpang ya ki nong kersan jong umroi konstitusi kiblong ki kenrat ki jonga kumbangila kren saki pajba bangi de ki sakri baki ki kenrat kai ke ba ki kwa melong ba kejing khoble ke kerpang nadu ki barit do hadu ki behe khamtam ya ki hep ki barit ki bakat bagi meeting ki ju ya perta ki hela hapra kanai kelong kedak jong kejing kela ke ba ublei wa ibit ya kana ke party jungi benjob hakiwi kunsi bat naga umuroi konstitusi de khoblei sibun ni piki media ru ke ba piliawan ngaingu aidem yo blei sai pat ubala idor rekat bat ki bat nga bat ya kiwi ki kandidat ki ba job kana konstitusi bat ki kular semat jong pajba bangin trei bangin pendep hok ya ka ke bangi kular sakmat jong pajba ke party ke ya ke bang kular gin pendep ya kata thong ka bangi trei khoblei sibun untuk kino perasaan betul. Pakai ni kiri jinjok dengan sisa berkenal waktu. Nilai punya kiri election kiri bisa betul perasaan kita kedua nak boleh kedua bisa. Dari timbang jilang jinjok dulu. Wala beliau kiri jinjok kedua. Ini kamu kadang betul betul ayo beli try kerja. Dalam mimpi ini pun ke parti. Dalam mimpi yang harus kandidat akan menolak pendiam yang jinjok. Pensai pak yang jinjok itu parti jinjok. Hai ke jumlah ke bashika dia kai pak nomor shan mulai syalang rekat dan haduk meyo ai khlei ru I president bi jongi iba adan secretary jongi dr reki dr baskam iba brai bat boro ki
kinong ket kam jang central body banai khublei ru iba barap iba hoket bat baro kinong ket kam jang counseling circle banai khublei hamtam na ka benta jang kinong song jang counseling constituency bat ikitu giba dak kersan bat penjob dan buram yang matasi isipo hajar sanspa lai ngot kinong kersan gibe jangi tinakaliang janga ngaskopan penpau ba hakani upor kay bangin salia nang nismat ngin buram ba yakara jang parti bat ngin kasimu ko ba khmatam jang parti kadai banwara kesensar khadar ba khoi lengba jongpi ngaso ban penpau ya ka jing kuble ka bakar kerpang ka jonga ya ki dong shong shnong jong ka nong po constituency ki balai ka jing shania ya nga sa sisien pa kitu ki ba don ya ka jing shania ya nga kum kanong yalam ka jongki bat kum juru na ka benta kito baro ki ba yo i jingai ki ba kwa ka jing roi ka jing pa bat ka jing kala jong ka nong po constituency pada nakaliang kayeng kesem kejungi ngi penpau ke jing kublai ya ki pajba jong ka konsensi baro ki bala ya ka jing kersan ke pura nang ta ke jing kublai ka lej ru saki sabaro ki nong yalam ki bala sim ya ka jingit kli ki bala trestom ki bala ya du tia du dem ki bala lej saman lagi snong ban lej ban pensusu ban lej ban kepat ki pajba bagi pajba di kediang ya kena kaya jigerpat kabaki noilam rekat batu Emily beri kortong berpawe ke jing kublai kebakat pangeki bat ka buram ru ke peningkong he ngasuban ai ke buram si pajba jong ka jirang konsensi bat kumju ru yeki noilam baro iblai tristom te kalentihi kalong ba kabahmat tam hi kumbu nomikmat kum Emily katong hi kalong ba yan haban tristom nak benta kumno ban la ban warla iki jingmentoy nak benta ipai ba aka konsensi ke jungi kata gede katong kaba matam kaba nak leng junga kumbu nong mikmat namar ki pajba ki ai ke disania ibu ya ka ki ai ke jingi bagi bu ya ke jingsania nong mikmat nak leng junga anil tristom kat bala nak enta ban penwandur ban saindur ya ka konsensi bahkan la bagila ban kentio baru dibentah